کۆمکوژیە حەسەکێ سەد پاکراوان و نێزیکی 150 کەس بریندار. جەژنا نەورۆزێ خواستن کۆ بکەن جەژنەکە غەمگین لەسەر گەلێ کورد. دایکێن حەسەکێ دەبێژن نا. زارۆکێن مە ئاگرێ نەورۆزێنە. تەماشەوان هێژە ئێوار باش ژە ئۆریەت نیوز بەشێ کوردی هیرۆ بولتەنە خەمە تایبەت بکەن دەرباری مژارە کۆمکوژیە حەسەکێ بخیرات. ده لباجار حسك لتاخا المفتي وبشتي كو هردو آليين سياسيين جد هفدمو أنا كسا شاهي نوروز الروستاندن لتنه خواستن آگره نوروز ویخینن دو تقین لهردو شهیان رودان و ده انجام دا به دهان کس شهید و بریندار کتن. ترنبیل که ما اینکری لناوا شاهیا أنا کسی تقیه و پاکت که ما اینکری لناوا شاهیا تفدم تقیه. لگوری زانیارین داوی به دست مدا که به هجمارا پاکروان 96 کسن و نیزی 103 کسندن بریندار کتنه او بریندار نخوشخانه حکمه بغدی الوطنی و دار شفاء بلافونن هر وها جبر زحمتیه و گوهستنا بریندارن هجمارک نخوشخانه میدانی خاطنه بریوا کرن لآلیه کی دن هجمارک بریندار که هجمارا وان نیزی 5 کسیه لباجار عمودا قامشل و درباسیه هاتن و گوهستن برای تماشاوان هیجان و چگیهان ما لحسک همان جزیره لجیه تقین آمده بو افرا پرجمر آمده کرد ام بهبرا تماشا بکن. هجای کیف و شاهی ببونه یا ویروژا پیروز بین لدار خستن لی مخابن لباجار حسک شوان نوروزه بخمگینی در باس بو. گود بین پرتوا آگره نوروزه ده ترورستان کمکوژیک پیک آنین. و اتومبیلک ماینکری لناف آهنگا انا کسی هات تقاندن هر وها بومبیک جی لناف آهنگا تفدمه ده همان دمه ده تقیا و ده انجام ده نزی 5 کسی جیانا خوش دزدان و بهتر ج 105 کسی بریندار کتن اف کومنچته نای خوشیاوان گلی کورد وان دسکفتی خو به پاریس جبر بیجی خو د شبا نوروز وکم زانن باجار حسکه د کونکوجی جدا جدا چکرن اوجی هدف وانجی چی چاوا اراده گلی کورد بشکینه و گلی کورد لسر آخا سر خاکا خو براتیا گلا بعرب سریاناره و ولات خو بریبه دیاره گو هر دو آهنگ به شوه کی پیلانکری هاتبون آرمانج کرن او لگور شوپاندنه او نرینا هزین سیاسی ته گوتن گویا هری پیویست جپاراستنا هرمین کردی را یکیتی آرزو هلوسته هدف جفيكم كجي امبري زان بيغو ام كرد مستهدفا جميع جهاتها سواء داعش طبعا داعش هاتي انظمه منطقيه شيء بسلمت عندنا وغيني ملسمين او غيني نظام حتى اليوم هي يقدش مسير قش ضد ما كرمان جاي وجود امام مستهدف في منطقه دي هاي مجموعه اوروبيه وام خو باريزن ام خو باريزن بيكتيا خو نا باريس بحرسك حرسك هات سياره اللي خليه يشبك يكتيا ما باريس كرنا مي کمکوژیه گو اویکم جاره به ویتن دو تجیه لحسک پیکته او جه انجامه به دهان شهید او به صدان بریندار کتن لیته وی بو بلاتیه هج مورال کردان نهاتی اشکاندن دجمن تشتك دسي ودنا ما يجي غير يفان كاري أوروبي ده حر دفري دشكستي وزوراوي شوية دخوازق دفرد تعذيبك وملتي كرد بترسيني وإرادة بشكيني إرادة قال كرد نايش كان عندن وديفارا نيروزي ده أف جريمة هاني مزن ناي عفو كرن وتكس جي الدنيا دفان كاري يقولوا ناكش مجرمة وجدانا بيفي نوروز گلک جاران بخمگینی بسر کردان وته و لگور بویر و بوبلاتیا گوده لحسک رودا و کمکوژیا در حق کردن حسک دهات کرن دیارا گو کرد لهر دوره آرمان جنج تروره را لی پرسا کوته کرن ماگلو چما کرد تنه دو کمکوژیان دیکن همان جزیری اورینت نیوز حسکه بله تماشاوان هیجان هاجی امبری خوابدن حسکی و جوه درنو چگیهان ما همان جزیری لگلمه همان ایوار باش درباری تقینه جدست پیکه دا چوا چی بود تجمره را گیهنی بله عبدو ایوار باش براستی روشا حسکی پر خمدین و دجوار بو دوها بیست آفداره
شبا نوروزي قد دما قو كردن باجير بآهنگين آگري نوروزي رادبون كومكوجيك در حق كردن باجاري حسكي دهات كرن جخوا جبر بريار جي هبو كو جالية تفدميجي وجالية أنا كسي كو جاهيا نوروزي بروجا بيستو يكي آبتاري ده تنبن وتني لنافندا تاغا مستي ده شبا بيستي آبداري جالية تفدمي وأنا كسي جي بدو آليان و ده آهنگين آگير نوروزي بين بخشن ببجداريا زيدي 2000 كس 2500 كس كردن باجير حتى وبشتي جو بروجرامي هردو آليان بداوي هات مخابند نيزي دمجمير سنجوني به إيباري بهردو بومبا هردو تقين بالبيهب هاتن تقاندن وده أنجام ده تانها هجمارة الشهيدان ينجو منابع وانكاريبو بدس بخصانا قهاية در دورة شيست وبنج كسي لهجي آگاهی هنه دبیجن گو هجمار قهاية بله همان 65 کس بنافکرینه لحسکه بله تنها تقول 65 کس و بنافکرینه لحسکه وانا تنه لحسکه نه آن لنخوشخانه میدانی نه لحسکه عبدو ینگو بنافکرینه نه لهندری حسکه 45 کس 44 كس لهندري حسكنا ويا ما يجي لجدربي حسكنا جبرجو دمجو وسائل الهوارشونه جيتونا بون قال لك كس وديه شغل نخوشخانه تايبت نافندا باجير كنا ابو نيزي شيف سوبنج كسي بقو هسن باجاري عموده ونخوشخانه دربسيه و قامشلو بله همان مخاص جفيدر ايش تناس بكم درباري هالواسطه هيزن اسايشي هالواسطه وان تشبو درباري واحد وتخينا لقور شو باندنا ما هزن اسايشي وهزن سياسي بهردو انجمن قوا تيارقو افكم كوجيج اليه لقور لسر زمانه هردو اليان جي كوم كوجيج اليه رخصنا دوله اسلامي داعش بابو وارمان جي جو كردان تنبكن كردان نامه يكبو جي رخصن سياسي كرديره لواجاري حسكي بله همان جزیره نوچگیهان ماج حسکه گلکس پاس بوا آگاهیان ده انجام کمپوژی حسکه دا بریندار و بو نخوشخانه حسکه قامشلو و عاموده و درباسیه هاتن و گواستن و لگوری آگاهیان جهندر نخوشخانه که روشا کسی بریندار نباشه لحسكه سروك انجمنا تندرستي دكتور فارس حمورا گهاند كو هجمارك مزينج برينداران بونا خوشخانيا حسكه هاتن فگوهستن ليش بر هجماروان آبلند ام مجبور بونه كو هجمارك جوان فگوهزن نخوشخانيا ميداني هروها هجمارك دن بونا خوشخانيين قامشلو عمود و دربيسيه هاتن فگوهستن لبرانيا بريندارين لباما بحوجي خونينه لباجار عموده هات راگهاندن کو هجمارک مزن جبرینداران بو نخوشخانیین بهزاد و داری هاتن وگوهستن هروها لگوری بجیشکن هر دو نخوشخانیان کو روشاوان کسان بربه باشیه ودچه لدربسیه هات راگهاندن کو 4 بریندارن حسکه گهان نخوشخانیا باجیر هفدم برپرسه هیواسور آکرد دکتور جنگیز عربو دا دیار کرن کو روشا هر 4 برینداران دا آستکه باش دایه از محمود خضر دورة 10 شروبك بو شفا عيدان يروزي بو ام احتفال بو على اساس ام ساكنين بون ام ساكنين بو بيش مرقجي ابي وفاة كربون على اساس المهم نشيد وطني خصبوني وان ام ساكنين بون مش كده الي والي انفجار شيبو ام قش ترسيان امرافيان ما دي بش مجي انفجار شيبو امرافيان ديفاني جيم قش خوينه وخوينش مدرجه المهم هافار ما فار ايمان هاتن دسي خاوي سربي وان علي مكرن امرافيان بكي 6 متر امرافيان كستنا تاكسي مع تاكسي بسكن كسر مع السكنين المهم اخر شيء ما خصنا سياره يبقى كده بريندار قشتي دبون ما بين مستشفى وطني جيت لنا ابدا هاني قامش لو انا ازل قامش لهم مستشفى نافيس اكيد دجمني انا وتخازن ملتي كرد خلينا جميلة إبراهيم نابيمة دوتشون حفلة ساعات 6 بوتق ساعات 3 چون تقريبا ساعات 3 جاهز ياخذ كرن ديلانك لي خصن اشتوي ديلاني شغلت ساعات 6 ساعات ما يعني تقريبا يعني خلكيش خور كيف كرا اول شيء بو ساعات 6 بوجي خلاص بو اول شيء تتفجري ام رافيان ام قافم رافيان مهاتن قوم برافن آدن تفجري آدن نافا برزانية دي السيارة بونا وجي فجري بس آدن نافش عليه دا بو فجري كان جيكي مكتن هاو أبتشتا يامر
ناویم سال حی ازمت کافان زارو که بریندار مبرین خودی یعنی مگل کی پیشیان و ملت همه پیشیان هم تنه پی و خودی برینداجی حمازو شافك بك ان شاء الله وام حمي يكن بريم يعني تفريق نام متني كي بريندار بو ايغو هاد كوشن تشيك بو حمم يكن بله تماشاوان اینجا وقت به دست پیک مجبور گوتی نواروکا بولتن امای ایرو کنکوژی حسکه و درباری هجمار راستی یان هاتنه کشتنان این شهیدان این کسی بریندار اما جنوچگیان خواهج جوان کردی جعامود پرسکن جوان ایوار باش درباری او کسی بریندار رو شوان چاوای هجمار وان گیشته کرد. بله عبدو ایوار باش اشخوا هجمارا تبایا برینداران گیهاشتیه بهتری 105 برینداری لهجمارا شهیدان جی گیهایا لگوری آگاهی انداوی بهتری هفته کسی جیانا خوشدست دانه دنابرا نخوشخانه باجار حسکه 4 نخوشخانه لنخوشخانه یک میدانی جی یا یپگی اوجیش خوا نخوش و شهید لهن لشخوا قالك عبدو قالك انين بالي باجار عمود بهتري 20 برينداري نها انين عمود دوبشب وبس به رولاوان فرباش بو جبر برينين وان سفك بو وشخوا عبدو از فازم نها انا ميفانك مريه او اندامي مشفى داري العمود هشام شيخو شخوا مي برسوناج بكن بله هشام شخوا تشاوا و بخوند بريندارانا چند هجمار چقي سبو و چلوكر براستيش دو ايفاري دي ساعات 8 ايفاري دي بريندارج مرهاتن جي 8 ايفاري دس بيكرن جي بدايتي ودي ابدا بريندارج مرهاتن حدو جي بريندار برا يعني سفك بون اغلبيه وان شظايا بون وبالاحرى خردوق بون وخردوقي هور بون لا شيوان دبون يعني جي زكي وبنيده بون وجي بيفي ودس بيكرن بشكل استمرار يعني بشكل مستمر هذا الجمهور بريندار الدو ايفاري يعني براسيج مره وان يا دورا 14 15 حبا 14 15 بريندارا وحياه بس بيجي حياه بري ساعتك يجي مرد هاتن برينداري ايدو بشفون حسك يجبر امكانياتي وان تنبون حياه بري ساعتك يجي يا مره دورا بيستا بله هشام روشا يعني بشتيكو هاتن تختور هبون بشيشك هبون بجدار بون كاري بون آلي كاريه بكن او هجمارا قوت بيج يعني بجيبين كفاية هبون بري براستي لبينا حياه هندي كادري طبي يعني براستي العمودي يعني قال لك باش بون يجبر دمش فاجمه هون وحدو باش فاجي يعني تخسير نكرن كادري طبي كاف يعني امكانياتي وان باش بون جراحينا مخدرينا كادري تمريضي قال لك هاتن ان نمنا وبي وان ان مالي خوبون بهيستن انه افتفجير شيبو اللي حسكي قشع بري خدان مشافي حياه هنا كابون بس مجرد انه خبراتي وانا تمريضي هبون بري خدان ما وتخسير نكرج مره هاتن جمع مشفى جالي درمان ده پیدا دبو پیدا بونا درمان چاوا بو درمان ما براسي بري جمع يعني كمشفى جمع ام درمان قلت نابن دائما مخزونه مهنه واحتياطي مهنه براستي دو يعني ما قال لك درمان خرج كرن براستي هيفا صورجي حبك جمر تخسير نكن واجي كميات بسيط براستي جمر انين واجي جيك جمر يعني وقت بيجي هاتن غطان درماني وان دو دريا مزقفتان ده وبانكر هون خوينه دخوازن قاوا وبانكر او كيمبون دخوينه لازم بو قالوا هاتن خلق هاتن يعني وبيدا كر خوين براستي اهلي عمودي دائما يعني بس تبهيزن انه تشتكي ولا شيء دبي دو جمارك باش جبلتي عمودي هاتن دورا ما وقشا يعني زمري ايج مفقود قشا نافي خداتانين امادني حياه ام خوينه بدن حياه امراكن حسك يجي امادني راسي تخسير نكرن ملتي عمودي وام سباسيا وانتم تحالي خطر هبون ايجوج بيتر وانجي كسي جانا خوش دس دال نخوش خاين عمودي براسيل جمع تشتكي ولو شي نبو كسي انه جيانا خونا انه دان
بس حالات الدول جمع شيء بون اوجي انه اختصاص جمع تنبون حالات نازف ابو بطني واصابه كلها هبون جمع وانا براستي جرح بولي جمع تنبون مجبور بون مشاندن مشاكي قامشتو هون نخوشخانەیەک تایبەتن بپەرە ینی ئەف کەسێک هەژمارە مەزن هات جەموە گەلۆ داوا تشکیلوان کرد و تەمەن ئان پەرە و تشک جوانستان بن راسي ام ككادري مش معنى افتش ما ناي خوستن انه محاسبه مش فيهم بكن اما جماع في خوستن انه ام علاجه بريندارا بكن افيا بتر مسؤوليه رادجيه اداره مشفى وبراسي اداره مشفى دو قشها دقوتن يعني جوار بكري بدرمانه بصورتها باشعه قش براسي دو قش مجاني وحياه بلحظه هاني تمام تون يعني اون كت نچاربون هون كسي درخن بالي تركي ده ان بالي هرما كردستان ده يعني كسي حاله خطر ولو برهبون جوجون بشينن يالي نا براسي جمع كسر نكت انه تركي بس وقت مشتركوا حالات دو جمع زحمه ابو المراكن قامش له او انا جبراسي شو تصرف قرن ام نظانا بله هجمارة داوي وكسي قانا يعني كسجي الجمو المشفي ماي النخوشخانه كس جمو ماي حياه بري ساعتك براسي كجمع انا ما بون قش اصابيه خفيف عمليات جدو حي انا ده دوازع عمليه عظميه شغلين شظايا جنقي وان وجلاش وان دربستن يا جمارات هاد وازع عمليات ابي اصابات قش فكن يعني اغلبيه وان براسي قشون مالي اخويا إيفاري أنا جرك هناك بقرني يعني جبال ما هناك مدو هناك موعد داوان ما جمع جبو زحمة بوتشي نبي هناك بقرن جبال إصابة وان بسيط أم جوان شظايا جوان داخل. بله عبدو اشخوا وك جوا بهيست نها اندامي نخوشخانه که جعامود جمر داخل يعني كرن روشا بريندارا وروشا كسي جوهاتن وشاوا درمان پیدا كرن بتایبەت شخوا ژمەڕە بوو ئاهات گوتن مە هەنێک وینەیەن ژی ژوور ئانین ئەمێ سبێ خودێ گۆ سبێگە ئەمێ ژوەر پێشکەشکن بەڵێ گەلێک سپاس نوچە گیهانێ مە جوان لە کوردی و گەلێک سپاس میوانێ تەرەژی بوو بۆ ئاگاهیان تەماشەوان هێژان و هێژان بەرێ خۆ بدن قامشلو وجوه دري دكتور ناصر حج منصور سروك دستيا تيكلين دروا دستيا باراستنا كانتونا جزيره القلميه دكتور ناصر ايفار باش تو بخير هاتي في بولتاني قالوا دست بيك دات خازم تناس بكم روشه وكاسين بريندار ليكون نخوشخانه قامش لو تشاويه براي دلال بريغاز دستي بكم شهيد رحمه الخازن وجبريندار الشفاي وجهليوان الصبري عند خازن دجي بي كريارا ببخت خوانه آن مروانه آگه لدیجی گلیمه دروجک وری پیروز داد کرن. بله. انجا تو روشا يعني او بشتي بويرا دستيجي قشي بويه حمي امكانات خو توائي اداره منطقي بتوائي كتن حركته ده حمي امكانات خو البيشياج بو خلاص كنا تشتيجا مرك عرب خلاص بكي جبرين دارا نخوشاج ايجا دربه خوارنه اجبروي هاوي هم لآلية حسكي او امكانات هاتفكرن هم لآلية عامودة دربيسية وملتي كرد بتوائي وتختوري كرد وقرطخاني كرد بتوائي جهينا 2004 دجي وقتاقا او حادثة وشيبون خو اثبات كرنك جبو دفان روجي زحمتية التجاري مشكلة شنابه نه مشكلة خوينة دركبه نه مشكلة تختوري دركبه تاني هما امكان هبه وكيدن تكسك جعفتنگی جوی بله دکتر ناصر جکرمت متخصص لودرت شگیدنش تناس بکم درباری تدبیرین لبا اسایشان چه پلان لبا وهنا در حقین کنکوجین کو بویرنگی تینا پیکانی نه برایم دلال جبو مرفع ام بگه تدبیر و چا بگتن گرگ مر ناس بک اولایی چاوتین کرن بله نه ام لهمبر الگوتك تروریست ناونتوی پروفيسونال هر امکان استوید هنه گلک خدای خرابيه يك دو لهر دريد خسرت منطقه كردي شكوباني بقري حتى ترحميس حتى او جبر وهاوي هم هاربويه هم نچار بويه جبر وهاوي گرك مره وناس بك بوي شوازي تيروريستانه تشد استويد هيوي بك ابا نه عول ونوي داويه وابا نتني الكردستان بيكاتي لقلك دريدني تواي دنياي هاتيه بله هجر شواز تروریستی مرکاری باره به توایی پیشای بگذار برای مرکی منطقی به شخوه تو شواز تروریستی چه نبود لورتا واشنطن چه دبن نیویورک چه دبن ول لندن چه دبن ول شام چه دبن ول بغداد چه دبن ول
لمصر يشيد بن لبي منطقه هاني عنجر لبي منطقه هاني بشتي شكراندني واني مزن بشتي ربي واني مزن اشتر حبيش تلبرك تلتمر سريك عني قوباني حتى شكستناندني واني الهندري شنقالي منطقه كربو بيدوان شهاني بشيد پر اشكره بو قايدي وكركسكي بشكي سياسته بشكي عسكري فهم بك زان ايدي وانا ممكن هر كرياري قالك بوقت شجبر چارا وانما وتاني هر انتقامي هر بوقتيها وجبر فيها ويجي از باورم سكناندنا احتفالي مزني بنوروز يفجوان تدبير ابو لسر حاجزا تفتيش زيده كرمان تدابير عنجغ وان تدابير قش دمينن حتى آستكي كار تأثيرا خوابك بله زيده ويها وي چيناب نه تدبير نه هاتو بنگرتن بجارك نا از زد وقناعت نمي خبري مش هي جخوا بريز جوان ابراهيم تقلك راقياندريات آخوي تدبيري قوتن بري في حادثة جي پشتي في حادثة جي ده عنجا وقتا تروريست بذي كرياري هوانا عادي دلي بيس ديجي مرواتي وقتا بخولي شي بكن مطلقا ويجارك ده جارك بله قالك سپاس دكتور ناصر حج منصور سروك دستايا تيكلين دروي دستايا پاراستنا كانتونا جزيرة كوتشخامش القلموي قالك سپاس بله تماشاوان هجن هجن برای خبردن استانبول و جوادر سیاست مدار و دجبر رژیم سوری برز حسن شندی الگلمه برز حسن تبخیراتی و بولتنه رژیم آن داعش بر پرس لهمبر تقینا کمکوژیا حسکی سپاسی وادکم دسپیک رحمه خوده لشهید مفتی و حسکی جکردن ما شهید نوروزه شهيد آزادية شهيد كردستان سوريا رحمة خدي للشهيد يكمين شهيدا نوروز آزادية سليمان آدي وحياة إيرو براستي فاجعاك ما زنبو مثلا كوبية بدهان كسي ما شهيد كاتم بدهان كسي بريندار بونا هيدي دفداري دا جي براستي جرك امزانبن كو برجواندية كي دفي تقيني دا حتى امزانبن كيل بيش دفي تقيني یک ام هر کس دانن کو برجواندیا رژیم بعث کو دست نوی دوی تقینه دهنه کو تابی کو داعش حیانها حیا روی ایرو د نوامبر رژیم و داعش ت بمباران کرن نبو ت کیمیاسال نبو رژیم ج دسپیکا شورش سوریه حیانها هر ملت سیویل د باجار و باجارو که سوریه دا طباران دکت کیمیاسال دکت اما داعش هشتیه کود کردستان سوریه و د مل دیدا کیفه خا هره و بی و کار بکه و ملت بکوجه و سر ملت ببره و تقینات چه بکه دوردا براستی دست رژیم بعث و دست نوی امنی د کردستان سوریه دو هنه د پشت و تقینه ونه هر کس زانه که رژیم بعث و داعش لپشت و تقینه ونه لبله دعيني كاتا دعيني كاتيدا جي جرك كوم زانبن كو كاري مدفر داتشيه شما كو داعش سياره كي اوتومبيل كريكي دنزيكا بنجها حزب ديمقراطا كردستان سوريا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا وبدهان كاسج اندام بارتي بين كشتن بله برز شما امواقص شهيد بدن د نوروز آزاد د هر نوروزك آزاد كومكوجي د 21 و د جشن نوروز د چید به د نیرینا تدا یعنی افنا گله کرد ارماج دکن افنا جشن نوروز ارماج دکن اونا د خوازن انوا هل کفتا برک نوی بله هر کس زانت ما مستهر کس زانه کوج دهان سال دا کو لچوار پارچن کردستان جی ام بیجن براستی رژیم ایران و سوریه و ترکیه جی هر کس رژیم کو کرد و باجاری ده هبت ناخوازه کو نوروز آزاد نوروز کردستان ما سرکفتی به نوروز ملت کرد سرکفتی به دور و براستی وقت دبیجی راسته ناخازن شاهی نوروز بردوام بید ناخازن او دبینن نوروز ما ریا آزادیه ریا سرفرازیه جبر و تم تخوازن یان شهید اجمع بخینن یان تقیناوات چبک یان ملت ما زندان بکن جه انبیر ناکن سی محمد ماید نوروزا چویه شهید معشوق خزنوی
هر کسی که حوالت ما 2004 حواله منی تایبت 2004 دا شهید کردن شهید گیوارا و فریده و خنجیوان برای من لفداره استخوازم تشتکی بیجم براستی نیاکیتی اما کردن سوریه د کردستان سوریه دو گلکی کرنده یاکیتی اما گلک کرنده اف نیاکیتی اف سلطه فاشیست کو دیکتاتوریت کو پیاده دمشینه سببا کی رئیسیه د بنگهی گود و تشته کو چید به کردستان سوریه دو حیانها ریکافتن چه نبیه حیانها یک مرجعیت اما چه نبیه کردستان سوریه جبو کردان افجی بله برز حسن جکرامات ناخذ مجار دوری کردن هون وک رکبر ان رژیم سوری قالوا هول دا کن و بویری بگیجن رایا گشتی لهمبر ویا که ودنگا رایا گشتی چه بو براستی تابی که رژیم دزوانه تو رژیم او سوریه پشتی حتی نه تشتی بلیتنه یعنی کی دستی کی تدای یعنی بشوی کی تام نت حیانا کس نگوتی کی پشتی مسئله لی بله وک اپوزیسیون سوریه براستی اپوزیسیون سوریه جی تزانه کو چند پارچه کریه تزانه روشا اپوزیسیون هر کس روشا اپوزیسیون سوریه زانه چوایه اما لی وکو سیاستمدارن کو اپوزیسیون سوریه را کار دکن وکو روشنبیر هر کس زانه کو دنگ و دانه کی گلک داد ناو نتوی ملت ناو نتوی یاند اوروپا و امریکا حیا بیانه کی درکت بری ویدهو سر و تقیناوی کو چه بیه و هر کس جی تابی ناراضیه خو بیلکر لسر و تقیناوی بله دجبر رژیم سوری برز حسن شندی کوتجستان بول الگلم بوی گلکس باس هفسروکتیه کانتون جزیره ایریشا بومبایان یاکول دیجی ولاتین سیویل این باجار حسک پیک هات شرمزات کرو گوت ام سوز ددن گلین خوا و ام و جانوی خوا بکن مرتال و وان و همو پیکاتین حریمه بپاریزن لعالیه کیدن هفسروک تفکر جواکا دموکراتیک عبدالسلام احمد بویرین حسک به هووانا و ترسونک بناف کرد و تکس کرد که چاتین داعشه او یک پیک آنیه و بانگ لگل کرد کرد و یک ریز بن و یک آلی بن لدیجی دجمن جهلا خوا مزگفتن هریما عفرینه بانگ لولاتیان کرد که شاهی نوروز لدار نخن و وی روژا رش لپشت باجار حسک بسکنن هرمان بشارم مدیر اداری مستشفى نور دو ایواری دور ساعت حفت ایواری و براستی تليفونك جمار هات انه انفجارك الحسكي تشوي ام لفيدك كتم محاضر يا خوكر ما تختاري خوكش حاضر كرن جراحة عامة جراحة عظمية هستيا يعني رها اوعية شعبة طاقمية تمريض جيش كامل فنينة تخديري اطباء تخديري ما جيش حاضر كرن دسبيكاينا اوليك خورتك تاني هات بريناينا دنجيوي دا وبراستي وفيتالي حر نيف ساعات كي حر بك ساعات كي تيك دهات حسي روش بسكي زحمتي ما تدي جبرجو اوقع حاضريه لا نيف ساعات ما نكر ببراسي ل ديسما كاري خوب امبيرابون و آلی کاریا گل کی باش مرهات کرند آلی هیوا سوری کردی ده ج درمانا جتا ج آلی کاریا خوینه کسی خوینه جمرانی کسی خوینه والابون و ملت جی تخصیص نکر براسی هاتن کسی گو خد خوینه بدن هاتن حتى انا ام دنار فيز بي روش قل کی ما شاء الله قل کی باش الحمد لله وتشتاق ما خوست يعني ما بيك اني الحمد لله باش جي روش قل کی باشن دو جي هنا دو عمليات قل کی مزن مجبار شيكن براستي ده خوشكيماني كتبون حرد يزكي وهات نذكرن طحال بون معدب وكبد بون قشات بون ما المهم انا فيز بسيرس بمريا خو بشتكا خش الحمد لله قش دا اخذن وتشتغلن وباشن وروش قل کی باشو ومدبي ان شاء الله تشكي زحمتنا ماي براستي دكتوري ماني يعني كانتون الجزيره براستي از انا بيجم القامش لو بالذات يعني ما تكي مانيش عليه وانا نديتن والله دو يعني تشكي له قلكي ما ام حسيان انه فعلا انه تختوري القامش لي ماي فعلا خدي في ملتي خدي اخاوي ولاتي
هیزن اسایشن روجاوا لباجار قامشلو ترمبیل که ماینکیری پوچ کرن و آجوکاره و ترمبیلی بنچاف کرن. لطاخا کرنش لباجار قامشلو ولاتیین هیزن اسایش آگاهدار کرن لسر هبونا ترمبیل که ماینکیری و لسر و آگاهیه هیزن اسایش او در دور پیش کرن و اپراسیونا تقینه پوچ کرن و آجوکاره و ترمبیلی بنچاف کرن و برن ناوند اسایشان و لیکولین تنها لگلوی دبن. بله تماشاوان اینجا ده همان مجارا کنکوژی حسا کدن جارا کدن ام استانبول ببینین و جواداری دکتر محمد محمود بجیشک ده حکومت دمکیه سوری یارک بر. دکتر محمد ایوار باش اشترا در حق و کنکوژی لحسک چی بویی به دهان کس بریندارن و به دهان کس هاتنا کشتن گلو حکومت دمکی درباری وی که چه آلیکاری تانها پیشکش کرد؟ ایوار باش و سرخوشی کسی عائله شهید بشاره و آن سرسایه بریندار دخوازن براسی بریندار گلک بون یعنی اف مثلا یعنی خویای قدر ما کرده به مها آدار فاتی گریدان یعنی هر آدار کتی تو مدایم هم خوینا کردی تی رجاندن و تو مدایم نیروز یعنی نیروز روک شبو دجی ظلمی دجی کشتی چه کسی ظلمی بکه دجی ویه و شبو آشتیه شبو روک نهتی شبو خوشبوری هر تمدایم دجمنی ما و چه کسی کسی ترول دنیای تمامی دو ای رژیمی به هرما تمدایم دخوازن نیروزی ما تمدان بكن بخوين يعني جاليه دو براسي نقبه هرما كردي ده يعني محافظه حسكي والنقبه آليه تمامي حماتي قرتن يعني او جسري قراقوزات جهاب وجي اوجي هاتن بنبكرن وذاك جوجي خراكرن بله ويعني حكومتها ريا بكري ماي تاني أوري ريا بكري ماي ريا هرما كردستان باشور أو تاني ماي ريا بكري جالية منطقة هرما ماي كردي دوي منطقة درمان وتشتك آلي كاري بجوانا غيري ريا حماتي قرتن يعني شو دورا ما قش بيت ترولي حما هواي قرتي بله دکتر محمد جکرماتا تو دبیجی ری گرتینا گلو ما اما دبج برینداری خبردن کوبرا کمکوژی مجی نیزک سیاست کسبه هگر حکومت دمکی کو گاوا کمکوژیک لادل بده دریجی ودکن و الیکاری وان دکن به درمان به بجیشک به آلاوین دندرستی گیشکی درباسی وا دوران دبه چما هیرو کو کمکوژی آ کردان حکومت دمکی بدنگ مایا لا براسي بدن نما يعني جد درخص مداخله كر بس يعني دبيده ميده بحمها واي الدنيا حميجي شر حتى حكومتها دمكي بخوش دكي جبوق اليكاري نك يعني انا قد في اليكاري بحمها ويجير نماتي يعني ما يجي ام بالي ريا كوميتيه الدنيا دي بله وير ام كاربن تشكي بيجيني انا وقت حم الدنيا حمي خوياي يعني بروجاك هي الدنيا دي انه بشار بي قبول كرين ملتي سوري بالتمامي فتحمها واي هن ترول دهندرد ملت دكوجي هيج دربه قال لك يعني باسقي ودكتور كند الحمه كسي قد خوازم بشار بي قبول كرين برقه حطاقي اف تجارتها نقبه دولتي مظن وايران بي خلاص كرين يعني ام خوينا ملتي سوري بوي تجارتك ديوان صفقات تجاري نقبه ايراني وفان دولتي مظن بهتر ام بني جوار تجارتك بخوينا ما تجارتك كن ووقتي بله دکتر محمد هیرو کمکوژک دار کتیه و پیوستیا گل بریندار به درمانان هیا بوا دخوینان نگرگه دکتر محمد محمود بجیش که حکومت دمکی دا گلکس پاس بله تماشاوان اینجا نوبره که بچو کلو بگرم
دوباره سلاف نوروز لسر کانی نهات وجاندن چه جبو بنگوازی ریوبریا کانتونه و چه جبو روش الاکاریه او الاکاریه کو بخارا نیرینو هلوستین جدا لکولانا کردی پیدا کرد آگاهی بیتر در راپور آزاد و شکانی دا جسر کانی ئەورێن ڕەش و تاری بەسەر نەورۆزە ئیسال دەهاتن و کۆمکوژیەک دژوار دەرحەقێن نەورۆزیاندا لە حەسەکێ پێکات لەورا نەورۆز لە قادێن سەرێکانیە نەهاتن ڤەژاندن و بخۆرە ریئاکسیۆنێن جودا ناو خەڵکێدا پەیدا کرد گەلێکش بۆ ڤان شەهیدانە لەغوو نەکرانە بۆ خاطرێ ڤان شەهیدێک دەڕێن ئەف کورد و ئەف شەهید و ئەف گشت سەر چه ئاساسی دەڕێن نەج بۆ ڕۆک وەکیرون ئەو جوای لەغاندن لە کۆلانên bajêr zarok bi cil û bergên Newrozê dilîstin û xwe xemlan dibûn herwiha wan dixwest ku şahiya Newrozê pêk bînin Newroz bû biz ê Daeş ê pêşmerga şerjê kirin serî wan ja goneştin لأنه داعش حسكي الشر كرن إجا كما خير كشتر تفجيرك شي كرن إجبار إجا نوروز شي نكرن وش تبس ها وش تبس ما تخوش نوروز شي بدا Aliyên siyasî li gor vê bûyerê şahiya Newrozê rawestandin û rewşa ewlekarî sedema sereke bû ji vê rawestandinê re. Em ew kujera ku hovane al bajarê Hisêça ku qewîmî do bi destê Daişê ê terorîst li dijî milletê me yê sivîl em şermezar dikin. Me li erdê jî lemis dikir imkaniya em tenê kanibin milletê xwe biparêzin ji ke encûmen em encûmenek sivîlin. Dema ku em bêjin dersiredara sar erdê ئەو دەرفەت باوێن تنە یەکوکانە بە ئەرکێ خۆی پاراستنێ رابێ Çiqas zehmetî û tarî bi ser serê Kurdan ve hatine û komkujiyê cûr bi cûr di şevên Newrozan de li serê wan qewmîne Newroz tim dibîne şana hebûna Kurdan. Azad Weşûkanî Orient News Serêkaniyê. حکومتا هەرێما کوردستانê teqîna ku duh li bajarê Hesekê çî bûyî û di encamê da bi dehan kes bûn qurbanî bi tundî şermezat kir û dibêje karên wiha dê Kurdistaniyan ji bo xebat û tekûşînê bihêstir bike. Ji alêkî din va rêveberê giştî yê tenderustiya dihokê Dr. Nizar Esmet ji çapemeniyê re ragihan ku niha ew amedekariyan dikin ji bo bikarbîna alîkariyên wek derman û xwînê bigihêjin birîndarên teqînên Hesekê. وزارت تندرستی یا هەرێما کوردستان دەبێژە کو ئەو ئامادەنە بە هەموو دەرفەت و کارên xwe alîkariya birîndarên teqînin Hesekê bikin. Lê aşkare dike ku heta niha ti aliyekî bi awayekî fermî ew alîkarî nexwastiye. Rêveberê giştî yê tenderustiya dihokê Dr. Nizar Esmet ji çapemenî re regihand ku niha ew amedekariyan dikin ji bo bikarbîna alîkariyan wek derman û xwînê bigihêjin birîndarên teqînin Hesekê. Bi gotina Nizar Esmet heta niha ji wan nehatiye xwestin ku alîkariyê bişînin lê diyar kir ku ew li gel kanalên fermî li ser xetê ne ji bo ku tişt ji wan pêwîst peyda bikin amade bikin. Ji hêla xwe sekreterê giştî ya Netewîn Yekbûyî Ban Ki-moon her du teqînên bajarên Hesekê şermezat kir. Ban Ki-moon û diriya daxuyaniyekê da ji Netewîn Yekbûyî teqînên Hesekê şermezat kir û her wiha hemî karên kuştin û lêdanê li dijî sivîlan rexne kir û bang li rejîma Sûrî kir ku bi karanîna kor ji çekan re rawestîne bi taybet li deverên mişt bi kesên sivîl. دکتر علی قرداغی سکرتر گشتی یه هفگرتنا مسلمانان و دریا داخویانیه که دا کمکوژی حسکه شرمزاد کرد. دکتر علی قرداغی و دریا داخویانیه که چه نابه سیویل وارن کشتن و دستین که کمکوژی حسکه پیکانین دستین خیانتنه و لدیجی اولا اسلامه کار دکن. بله تماشاوان هجان هجان برای خوابدن آمده و جوادرین چگیهان ما عماد طالاتی لگل میا عماد ایوار باش و دنگا کمکوژیا حسکه جالیه رایدارین ترکیه و چیه؟ ایوار باش عبدو سرساغی دسمه که سرساغیش بو مالباتین شهیدین تقنینه حسکه قربانی نوروزی بو نوروز ده 2015 امج مالباتین و سرساغیت خوازن براستی ایرو د نوروز آمده گلک کسینگ خفتن خود گوتن مجارا تقینا حسکیه دهگو لدار کد جهلا ببیجن او چتین داعش یعنی چه آلیگره بن هگر چه کسینگ دستک دنوانا رژیم سوری رژیم گمار
ایرو توان بحثا وان کنکوژی کرو و سرساغیش بو مالبات شهید وان قصدن ایرو گلکی یعنی اوسا گلکی سر ترکیز کربون سر مثلا حسکیل دویگ اوجی برخدانا کوبانیه و برخدانا هرمین کردی روجاوای کردستانی بگشتی. بله عماد متخصص جوید رشتناس بکره گلو رایدارن ترک هولادن که دریان ای سینوری به سوری روکن چل درباسیه چل دورندن دا که درمان و آلاوین تندرستی درباسی وان بریداران بکن. دراستی ام زانن گو همو درگه سینوری نبرا ترکیه و سوریه در بتایتی الهرمین کردی او همو گفتینه ل ایرو سروکا پید آسیا عبدالله لبر آمده بود نوروزا آمده متخصص هم خو بگینه جبر گو گلکی زحمت بو گم بگینه لتشتم بیز گو او آنها خواستن وصا برس بکن الحکومت ترکیه بلکی وان دمن بیده درگاه هم وکن جبر گو اگر روشن وصا چه ببند بگو آلیکاری بلز بیده کرن. لی بگشتی درگاه سینوری گرتینه و بریندار کسین دوی کنکوژی داده بریندار کبون نگهانه عطا ترکی. بله عماد متخواست اشتناس بکره لگوری شوپاندنا تا گلو هلوستا راگیهاندنا ترکی لسر کنکوژی حسکه چی بود؟ براسي إيرو راجعنا تركي بهتر مجور بو بنوروزي إجبر إيرو حمو آلافين راجعندني تركيا فرمي وين ين تايبت شيء حمو الويلك يبون لقادة نوروزي يبون نوروز شوباندن وصا هن دنگ ها أوج مد برسين دقو وصا مبيستي لسر دنوشي عندك وصا تشكي وصا شيبويا مجوار شلوفة ذكر مجوار دقو تقيني وصا شيبويا قالك قرباني هاتنا دارين قالك شهيد هنا قالك بريندان هنا آلي كاري جوار قالك دبقو دمين بيدا بهتر السيرفي مجاري شويه كفرمي حكومه تركيا ينجا شبكه بله نوچگی هانه مج آمده عماد طلاتی گلک سپاس بو آگاهیان بله تماشاوان هجا درباره روشا میدانی لسوری مافرا پرجوار آماده کری ام بهبرا تماشا لگندوار ادلب لنافچه چیای زاویه هزن رژیم مزگفتا گنده منتف بسه موشکن گرماهی توپ باران کرن و در انجام دا 15 کسی سویل بون قربانی و 30 کسی دن بریندار کتن هر وها و جبر دجوار بونا روشا برینداران نخوشخانه اورینتیا نافچه زاویه بانگل ولاتیان کرک و بر بنخوشخانه و هرن داکو خینه بدن لحلب عنیا شامیه ارتش آزاد راگیهاند قوتنا لك دبن خالك لشكرن رجيمه دا ين لتاخا ميسلون تقاندن ودا انجام دا بيتري 15 لشكرن رجيمه هاتن كشتن هر وها نويزگاها راگيهاندن يعني شامي دا ديار كرن كو هزنوه تنا لك جيهن خوا كولاندن تاكو جيهان بن آواهيه كلشكرن رجيمه او بتواهي تقاندن ودا زانين كو هجمارك جني چيروانن رجيمه ين لسروه آواهيه هاتن كشتن لآلية كيدن هزن رجيمه تاخا المشهد بمشكك زمين آرمانج كرن وهاتا ديار كرن كو 5 سويلان جيانا خوش دستان و بهتری 25 کسندن بریندار کتن ده همان دمه ده نافچه الراموسه جالی هزن رژیم و هاتا توپ باران کرن و ده انجام اوه ده هجمارک جی سویلان جیانا خوش دستان و گلک زیان مادی لورچه بون لدير زوره لتاخن القصور والجورة يندبن كنترول رژیم ده هنجالك فانان راگیهاندن کو جبر نخوشیه کلبونا کذبه و کمبونا خوارنه هجمارك جزاروكن وان تاخان جيانا خوش دستان هر وها تزانين كوچتين رخستنا داعش جبريا هيفكيفا او دفر دور پیش کرنا و جبر ويكي او نخوشي بلاف بويا لگندوار الشامل لغوطايا روجهلات هزن رجيم مزگفتا باجاروك اوتايا يل نافچه المرج بتوپن گران آرمانج کرن و دا انجام دسته سویلان جيانا خوش دستان و هجمارك دم بریندار کتن لآلية كيدن نويزگاها شام يا راگيهاندن دا ديار کرن كود 48 ساعت بوري دا لشكرن رجيمه باجار و باجاروكن غوطا بتوپن هاونه توپ باران کرن بگو انجامن وی ورن ناس کرن بله تماشاوان هجا بناوی منو بناوی کارمند اوریت نیوز سرساغی اجمالبات شهید را دخوازم